nagnino ny FFKM no raha ny nametranty fitondragna ty le mission andeha hagnano raha io zegny le manahiragna amina le raha misy baka mahatonga raha aminakahy zegny fahitavako izy lasa resabe de zao atsika dia na de tsy hoe magnano karaha ataony laïcité à la française zay misoratra mazava agnatin'ny constitution-ny ataontsika hoe France hoe séparation totale ny fitondragna andraiky l'état zegny andraiky ny religion voasoratra agnatin'ny constitution tsika koa zegny hoe migarantira entre guillemets zegny liberté ahafahan'olo mino na tsy mino ahafahan'olo mangala finoagna mety misy aminany kanefa zegny ny tegna manahiragna aminano ireto ny population malagasy akenika zegny atsika malagasy marigny fa atsika agnisan'ny vahoaka mino fa agnatin'izay finoagna zegny misy ny chrétien, misy ny musulman, misy ny fomban-drazagna ary koa misy olo tsy mino fa agnatin'le FFKM koragny eto zegny rô zegny dia mirepresente le ataontsika hoe fiangonagna efatra nde izy ataonareo hoe zokiny am'le kristianisme nde izy tsy mirepresente akory irô sasany karaha ataony hoe par exemple hitanareo regny apocalypse regny mahatondra olo rô maro olo mandeha amindrô regny vahon'olo sy ny nama regny tsy tafiditra agnatin'ny hoe amin'ny agnarany FFKM raha mbola tsy volagna fô za am'le hoe chrétien fô zegny ka eo koa ny musulman eo koa ny olo mandalagna ny fomban-drazagna eo koa ny olo tsy mino tokory raha tiako aviagna tsy adala ny vazaha nametraka io laïcité io e satria raha ohatra volaniko hoe ny finoagna oka hijano zavatra hoe personnel mino an'Andriamanitra anao anjaranao zegny tsy mino an'Andriamanitra anao respectegna koa anao amin'ny choix-nao zegny fa donc zegny izy koa zegny anao zegny olo natao hisolo-tegna ny fanjakana satria tsika agnatin'ny tanin'ny repoblika ny tanin'ny repoblika io dia fomba fitondrasagna ny fanjakana zay mahatonga izy hoe républicaine zany hoe tsy karaha za zao monako eto hitanareo eto dia misy prince mitondra eto dikan'izay mazava ho azy fa izy koa maty nga io zanany no mitondra magnaraka mandimby izy ary tsisy raha mandeha eto izy koa tsy boaka aminany zegny eto zao ikendro eto zegny ary zay le fiainagna eto zegny edy différence natsika agnatin'ny république andraiky am'le hoe ataontsika hoe monarchie eto a Monaco zao dia état monarchique satria misy prince no mitondra eto ka ny notion natsika zay ny safidy république zegny dia hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefagna fa ny mpitarika regny dia olona mpindramigny fahefagna zany hoe zegny no vahoaka zegny à travers an'iregny olona ny fidiny mivantagna na olo nitendren'le olo ny fidiny zany hoe délégation de pouvoir dia mbola mahatsapa sy mahay fa hoe ny vahoaka ihany zegny ny tompon'le fahefagna zegny no atonga antsika hoe tany républicaine fa ny safidy koa tsika zegny na de tsy voasoratra tsara karaha ataony hoe amin'ny côté ataontsika hoe la laïcité à la française volaniko zegny dia mbola migarantira io koa zegny raha ke voalohany zegny raha zegny bafoué am'izao io que le président colonel izy mpiandry catholique za volaniko amin'ny finoagna anaka ary mijoro agnatin'izay finoagna misy za zegny kanefa za tsy fanatiky zay za tsy agnatin'ny fanatisme ny raha haiko hoe raha momba finoagna anaka tokony misy place hipitrahana fa izy koa anao fa agnatin'ny hoe agnatin'ny responsabilité zay hitariky ny vahoaka ary ny vahoaka zay ho taritinao
dia tsy ho voatery ho katolika, tsy ho voatery ho protestant, tsy ho voatery sy ny namany satria misy vahoaka hafa koa mety tsy voatery hivavaka akory hoe hinan'Andriamanitra. Tokony managna zigny attitude am'le resaka hoe laïcité zegny satria io laïcité io migarantira antsika raha maro. Migarantira antsika izy akendriky voanalohany protéger le finoagna. Tamin'ny fitondrangan'ny Rajoelina teo matetiky zay katolika voavolagna tam'zegny satria nagnino maro nisy tamindreo évêque-nay abo koa nirapetsapetsa taminany kanefa zay agnatin'ny l'église ao tsy voatery irimbara sy ny karazana ary zay mahatonga l'église tsy tokony bidabida raha momba politiky. Zay tsy mivolagna ka hoe l'église tsy mivolagna tsy magnanatra am'le hoe aspect moral, la moralité. Aza disovigny raha volaniko. Fiangonagna afaka magnanatra. Fa le mirepetsapetsany tsy tokony ataony. Satria ny mahita nareo am'regny fetim-piangonagna regny, miinvité reo ny olo-mpanjakana. Olo-mpanjakana koa fa avy ao amezagna place manokana izy, tsy vitan'izy amezagna place manokana mbola iragna magnano kabary. Nefa io fetim-piangonagna nagnino tsy le autorité ecclésiastique-ndreo ao fo magnano igny. Ohatra zegny karaha ataona amin'ny katolika ato koa fa misy fetim-piangonagna dikan'izay le hiérarchique-nay ato fo zegny magnano kabary sy ny namany igny. Tsy karaha zegny. Andraiky nazahoany critique be tamin'ny fotoagnanana tsy disy le olo mikritike hoe nagnino nareo ndeha ny JMJ fanjakana nagnaboaka vola zay vahoaka malagasy jiaby magnefa anazy nandeha nagnamboarana kit nareo tamin'ny JMJ sy ny namany sy ny karazany. Mety mivolagna koa ny katolika hoe zay tsy magnino fa tsy mandafanomezagna. Oui mais moralement, éthiquement zegny tsy pare zegny satria amin'io firenena misy antsika io antsika tsy hoe le république chrétienne. Madagascar c'est pas une république chrétienne karaha hoe république islamique sy ny karazany. Fa antsika ny safidy hoe république foa dia le république mampiavaka karaha ataony à Monaco eto fa ny tegna marigny zany ny finoagna dia samy managna ny nany ajaigna olo magnaraka finoagna miditra amin'ny finoagna zegny tiany ary mbola ajaigna koa olo tsy managna finoagna hoe tsy mindra ino tsisy problème. Zegny aneny nampirindra le fiarahamonitsika ary io le garantie de laïcité mba tsy isiany fijabajabaka sy ny karazany sy namany. Hafahafa ny reto hoe olo mitondra firenena magnaboaka izy hoe fa Jesoa, Jesosy, Yahvé na Allah no entiny agnambaragna fa hoe hitondrasagna firenena. Non. Anao mety mivavaka anao zao io. Ataova manginginy fivavagnanao io. T'as pas besoin. Anao zao magnaboaka téléphone-nao fa hoe zava fa misy lakroa eo amin'ny farako. T'as pas besoin. Atsika magnano hoe tamin'ny fotoagnan'ny Rajoelina regny matetiky nivolagnina izy regny. Le vavaka firaisampinoagna amin'ny 26 juin magnino gauche à droite regny. Lasa spectacle manjary mi-exclure atsika de façon ataontsika hoe agnatin'ny l'unicité atsika ny sasany zay tsy ray finoagna aminano. Zegny le maharatsy. Raha ohatra ka le fitantanagna ny république lasa hoe misy miandany amin'ny finoagna araiky sy ny namany sy ny karazany. Ka eto amin'ny resaka hoe FFKM noho ny raha agnantegna ny fikondo-pirenena io miirité mason'olo maro zao. Ary za comprendre mihitsy zegny satria ny communauté tsika malagasy dia tsy FFKM zaraiky fa marobe tao. Nagnino ma ro tagnatin'ny fitondragna ty raha ohatra ka hoe ro ny hoe considérentsika ray aman-dreny an-tanàna. Zay mbaka le raha tiandreo volany hoe noho ny ro ray aman-dreny an-tanàna zegny aleo ro gnano izy. Ny ray aman-dreny an-tanàna amintsika ne maro karazany. Na igny ro tsy nivondrogna akendriky hoe aleo fa zay reto vondrognonay reto no ikarakara fagnanaovagna io raha io. De ikahiagna zegny ataontsika hoe ray aman-dreny an-tanàna, ray aman-dreny ara-drazagna, ray aman-dreny ara-pinoagna sy ny karazany sy ny namany regny de hoe ity ny fait de route nareo amizay. Ity ny raha andeha ataontsika agnatin'izy io ao. Atsika andeha koragna zegny hoe sy ny karazany sy ny namany. Agny le raha zegny. Fa izy sarotro be zegny anao zegny magnantegna fagnovoagna. Non, tsy miova atsika. Atsika tsy miova.
Ary tsisy olo hoe mivolagna aza mandeha mivavaka. Tsy agny le problème e. Atsika malagasy ty baka malaky antipo loatra. Ampodiko ndraiky. Tsy problème olo araiky mitondra, olo araiky agnaty responsabilité amin'ny fitondragna, amin'ny fahefagnanagnany, mino izy. Olo pino zegny izy. Tsy agny ny olagna. Tsy agny ny olagna. Anao mety mino zay raha inoanao. Io convictionnao personnel io. Fa lasa olagna izy raha hoe agnatin'ny raha mpanjakana anao no magnaboaka igny. Io izy manjary olagna. Satria du fait anao zegny anao mi-exclure sasany. Anao mi-exclure sasany automatiquement. Quel que soit zegny les côtés lenao na amin'ny ninonino finoanao tsy maintsy tafi-exclure sasany foanao. Avio zay moa amin'igny fa ny tegna marigna aminay andeha mifôny e. Ino le essentiel ny fikondam-pirenena. Ny volagna ma ministre ny refondation amin'ny raha jiaby hoe bon atsika mikomansy boka amin'ny fototra, boka amin'ny fokotany sy ny karazany etc. De raha raiky mety mirassurer hely le fivolagnana fa hoe tsy maintsy amadiky république atsika io. Bon, ça c'est bien. Fôtony maka nisy koragna koa hoe amboamboarigna itsitsy fo le constitution misy amizao. Fa ny volagna tsara zay mety raha ianatra hoe hidrika amin'ny 5e république atsika. Qui dit midrika amin'ny 5e république? Dikan'izay ho hisy proposition na constitution maromaro zay ienga amin'io fikondoam-pirenena io. De io baka io no andraisina aroso amin'ny vahoaka. Donc zegny atsika vahoaka certes izy zao moa fa FFKM no namezagna le rabe hitariky raha atsika zegny aza magnano politique une chaise vide satria l'univers a peur de vide. Io raha tsy teny univers io raha raiky koa vide tsy maintsy misy raha mameno izy fo. Dikan'izegny aza magnano atsika ke hoe zay meloko FFKM zao magnino ke zay tsy participe amin'io. Oh tandrema ino le tsy mety. Izy io kama atsika zay mila mihetsiky, mila miparticipe hoe mila micontrôler, mila magnaramaso, mila active, mila force de proposition atsika baka le idée tsika igny tafiditra agnatin'ny raha io. Donc la politique de la chaise vide adosoa io. Adosoa io la politique de la chaise vide. Satria raha miala io atsika tompony zay magnaregny tsika. Ke noho izegny ho atsika zay managna tendance régionaliste zegny tsy mahamentra fôtony misy mpagnano politika ne mavozo terme zegny régionaliste nationaliste anao miaro raha anao amin'ny tanànanao, anao miaro raha amin'ny faritry misy anao, zegny de fahotagna. Tsy fahotagna zegny tompo. Ndray misy zao olotry boka amin'io toeragna io noho ny fitiavan'io toeragna izy ny défendre io toeragna io. Ke fivolagnana hoe régionaliste nino sy ny karazany aza atao mampavozy zegny fa mila mitsangana atsika, mila miparticipe amin'ny atelier jiaby misy am'izay agnanaovagna io ataotsika hoe fikondam-pirenena io, ary mila parole tsika, solution tsika, proposition tsika tafiditra agnatin'izao agny. De hoe ny fitakina tsotra hoe aleo am'izay ny fahefagna ienga boka amin'ny faritra igny, anagna zay raha jiaby tokony ilaigna agnatin'izay roa afandroa mampiroborobo, afandroa jiaby mipetraka ao midévelopper ny faritry na province mety hipitrandro. Zegny le foto-kevitra hoentintsika agnatina agny. Ke mifagnintagna eto. Tsao tsika malakilaky kivy hoe zay boka kamo mahita FFKM. Piège io. Midira ao atsika. Mipartisiava amin'ny atelier jiaby sy ny namany sy ny karazany sy ny namany. Mba afatsika mitondra le idée tsika de lerany havy fotoagnan'ny référendum. Io tsika mandeha silahatra koa le vahoaka hoe na inona atsika miraha. Na de zegny atsika zao fa mitravailler mandeha silahatra vahoaka agnatin'izegny hoe ho avy atsika ty. Satria io constitution centralisée io tsy pare amitsika io. 60 ans tsika nagnano zao.
ke tokony tsao mba hiova logiciel atsika de andramantsika koa le logiciel vaovao de ho hitantsika io ny karakory ny fandena deja atsika magnano zegny atsika miala amin'ny fifagnamezantsiny fotony atsika zao boka mifagnamiatsiny fa rô boka Tananarivo agny marary fô koa ny Tananarivo maregny zegny nagnino ma zay efa volagninareo isan'andra ty ke mba hialagna am'zegny fifagnamezantsiny zegny aleo ariky izy ka olo na amy région na amy province nany hitantana ikarakara fiainagna anazy dika zegny tsy hifagnamiatsiny baka atsika agnatin'zay koa fa tsy nandehanareo dika zegny adalagnanareo tompony tsy nampandeha izy adalagnanareo tompony tsy anao tsy andeha mivolagna olo hafa fa hatreto atsika tsy afaka mivolagna zegny ke fagnentagnana mila tsika mi-participer mare activement satria izy nambaran'ny ministre maître Antitra igny hoe raha ty volagny inclusive dikan'zegny zegny mila anao mila za mila olo jiaby mila magnatona ke aza mirabetsika am'zegny fa ataova zay participation agnatin'ny raha jiaby andeha tsaratsara atsika jiaby veloma madinidinika anaroa dia veloma amagnaraka koa magnano misimisy veloma